Nongeye kubasuhuza abantu b'Imana aho muri hose, aho mukoraniye, ndabifuriza amahoro y'Imana aganze imitima yanyu. Ni umwanya mwiza twumviriza ikiganiro isoko y'ubugingo, jewe ndakibashikiriza, banyita Christine. Ndi n'umunezero mwinshi ntangere wo kongera kubaha ikaze. Uku ni ukwezi k'umunani nkuzaniye ijambo rivuga ngo Yesu arabishoboye. Haleluya. Nkuzaniye ijambo rivuga ngo Yesu arabishoboye. Uko biri kose, mwana w'umuntu, mwana w'Imana, nshuti y'umusaraba, Yesu arabishoboye. Nubwo wacitse intege biracakunda, naho uryamye ku bitaro kuri ico gitanda biracakunda, Yesu arabishoboye. Nta na kimwe kitashobokera umwami wacu Yesu Kristo. Ico usabwa, nshuti y'umusaraba, nkuko nkunze kuvuga, umunsi wose umeze nka gift, ni uvyuka ugasanga ugihumeka umwuka w'abazima, jya ugerageza uwo munsi uwubyaza umusaruro, kandi n'amahigwe ayandi ubuhawe kugira ngo utunganye ubugingo bwawe uzaraga ubwami bwo mu ijuru. Dusangire rero ijambo ry'Imana riri muri Ezekiyeli igice ca 37 duhereye ku murongo wa mbere. Haravuga ngo ukuboko k'Uhoraho kwanjeko asohokana ndi muri mpwemu wiwe, ashira hagati mu kiyaya cuzuye amagufa, acisha irya nino yayo, maze mbona ari menshi cyane muri ico kiyaya, kandi yari yumye rwose. Maze arambaza ati, mwana w'umuntu, mbega aya magufa yashobora kuba mazima? Ndishura nti, mwami Uhoraho, ni wewe wobimenya. Arongera arambarira ati, vugira kuri aya magufa uyabarire uti, yemwe mwa magufa yumye, nimwumve ijambo ry'Uhoraho. Uku ni ko Uhoraho abarira aya magufa atehe, ngira nshire impwemu muri mwebwe, nuko muraba bazima, kandi ngira mbashire kw'imitsi, mbazane kw'inyama, mbarenze ku rukoba, mbashire kw'impwemu, nuko muraba bazima, kandi muramenya yuko jewe ndi Uhoraho. Nuko nca mvuga nk'uko mbariwe, maze nkiriko ndavuga haba umuturagaro, mbona isi itigita, amagufa arafatana, igufa na rigenzi ryaryo. Ngize ntya mbona ariko imitsi, maze inyama ziyazako, urukoba ruzirengako, ariko nta mpwemu zari bwajemwo. Maze arambarira ati, vugira kuri aya magufa, mwana w'umuntu, barire umuyaga utuku ni ko umwami Uhoraho agize ati, ngwino muve mu miyaga ine, mwa mpwemu, muhumekere kuri aba bishwe babe bazima. Nuko nca mvuga nk'uko ambariye, impwemu zibinjiramwo baba bazima, baravyuka barahagarara ari ingabo nyinshi cyane. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Nyiri jambo umwami wanje Yesu Kristo yanshize ku mutima kugira ngo dusangire muri uko kwezi. Ni ijambo numva ari nk'ijambo ry'ubuhanuzi ku buzima bwawe. Ezekiyeli umwami Imana, ngo ukuboko k'umwami Imana kwamukozeho kumutwara hanze ari muri mpwemu, kumutwara mu kiyaya, ngo cari kiyaya kinini kirimwo amagufa yumye, kirimwo abantu bishwe, kirimwo nta bugingo. Igufa rimwe ryari nk'hariya, irindi nk'hariya, irindi nk'hariya, irindi nk'hariya. Ariko Uwiteka aramubwira ati, Ezekiyeli, ubu urabona ko aya magufa ashobora kuba mazima? Undi aramubwira ngo ni wewe wabimenya.
ariko aramubwira ngo aravuga ngo vugira kuri aya magufa, ngira ndayashyire ko inyama, ndayashyire ko imitsi, ndashyiremo impwemu, azaba mazima. Haleluya! dufise Imana ikora, nshuti y'umusaraba. Abiringiye Uwiteka ni ukuri ntabwo mwibeshe, abiringiye izina ry'Imana ntabwo mwibeshe. Dufise Imana irema, n'uyu munsi iracyakora. Haleluya! n'uyu munsi iracyakora. Ibyo ubona byananiranye ku buzima bwawe, ibyo ubona nta nzira ku buzima bwawe, ibyo ubona bisa n'ibyarangiye ku buzima bwawe, ibyo ubona nta byizere ku buzima bwawe, nkuzaniye ijambo rivuga ngo ni ukuri biracyashoboka muri Yesu, muri Kristo biracyashoboka. Wowe uryamye mu bitaro, wowe babwiye ngo ntabwo bizashoboka, wowe babwiye ngo ntabwo uzarongorwa, wowe babwiye ngo ntabwo uzaheka, wowe babwiye ngo ntabwo uziga, wowe babwiye ngo bakubwiye byinshi, wowe babwiye ngo ntabwo uzatera imbere, wowe babwiye ngo ntacyo urimo nta n'icyo uzimarira. Ako nje kukubwira ngo fise Imana, dufise Imana ikura umuntu ku cyavu, dufise Imana yicazanya n'abakomeye, dufise Imana ibikora. Iyi Mana rero ibwira Hezekiya, iramubwira ati wabonye aya magufa? Mbega Hezekiya ubona byashoboka ko yaba mazima? Hezekiya aramubwira ngo niwe wabimenya, nk'amaso y'umuntu ntabwo byashoboka. Mu yandi magambo yashatse kumubwira ngo ntabwo bishoboka, ni wowe ubizi mwami. Ndagomba ndakubwire ngo ibyo ubona bidashoboka, Uwiteka aracyabona ko bishoboka. Ibyo ubona nta nzira, Uwiteka aracyafise inzira ku buzima bwawe. Aho ubona bakubwiye ngo ntabwo uzabyuka, Uwiteka agufitiye ayandi mahirwe ya kabiri. Wowe mwiringire gusa, kura amaso ku bantu, kura amaso ku bintu, kura amaso ku bapfumu, kura amaso ku zindi mbaraga. Biracyashoboka muri Kristo, biracyashoboka muri Kristo. Nkuzaniye ijambo rivuga ngo birashoboka. Haleluya! uku kwezi Uwiteka azura ibyawe byari bimeze nk'ibyapfuye, Uwiteka kuzurira ibyawe, Uwiteka kuzurira ibyawe. Niwumvira ijambo ni iryawe, niwumvira ijambo ni iryawe. Biracyashoboka. Imana ishobora kubyura aya magufa yari yarumye. Gufa rimwe ryari ryaragiye, irindi rikagenda. Ezekiya atangira kuvuga, Ezekiya atangira guhumeka, Ezekiya atangira kubwira ayo magufa. Igufa rimwe riva iburasirazuba, irindi iburengerazuba, irindi haleluya, ndafashijwe n'ukuri. Aricomeka ayo magufa, aricomeka. Irindi riva ibuseruko, irindi riva ibumanuko, aricomeka, arongera aricomeka, rihindukamwo abantu. Ayo magufa ahindukamwo abantu, ngo ariko nta mpwemu yari bwajemo. Arongera aramubwira ngo tegeka iyi miyaga ive mu mpande enye z'isi. Haleluya! Arongera arategeka, arongera arahamagara, aravuga ijambo. Nanjye nzanye ijambo ku buzima bwawe, ijambo ryanye n'ijambo. Haleluya! Ijambo ryanye n'ijambo rivuga ngo haguruka, haguruka uve muri ibyo bitaro. Rivuga ngo haguruka no muri gereza, igihe ni iki cyawe, mu izina rya Yesu. Rivuga ngo haguruka muri icyo kibazo urimo. Rivuga ngo iki ni igihe cyawe cyo kurongorwa. Rivuga ngo iki ni igihe cyawe cyo gusama inda. Rivuga ngo iki ni igihe cyawe cyo gusubizwa. Rivuga ngo iki ni igihe cyawe cyo kwakira akazi. Wewe wari waranyazwe ibyawe, wewe byawe wabona ko byishwe kandi byarishwe koko, ariko haracyari ibyiringiro. Mukundwa nshuti y'umusaraba, usabwa kuva mu byaha, usabwa kwitandukanya n'ibibi, usabwa gukurikira inzira ya Kristo, usabwa gukurikira inzira y'umusaraba. Nta kindi gusa, hanga amaso Kristo. Birashoboka. Uwiteka ashobora kuzura amagufa, afise n'ububasha bwo kuzura ibyawe. Haleluya! Ngwino, va muri ibyo bitagira ikimazi wari waragiyemo, va muri ibyo bitagira ikimazi. Sohora iyo miti wari warinjije, sohora iyo miti abapfumu baguhaye, sohora ibyo wisiga ngo ni biki, bisohore maze urabe igitangaza cy'Imana. Warondereye umugisha hatariho, warondereye umugisha hatariho, ariko muri Kristo, mu biganza bya Kristo niho hari umugisha. Nshuti y'umusaraba, iri jambo ni iryawe. Uku kwezi witegure igisubizo, ku kwezi witegure kugendererwamo n'Imana, ku kwezi witegure gusubizwa mu izina rya Yesu, ku kwezi witegure guhanagurwa amarira. Haleluya, haleluya. Wowe ubona ibyo byumye, wowe ubona ibyo byumye, wowe ubona ayo magufa, uku kwezi birazutse, ku kwezi birazutse.
birazutse, ku kwezi biragarutse, ku kwezi biragarutse mu izina rya Yesu. Wewe wari waratswe amaparisera yawe, wowe uri kurahahazwa n'iki gihe cyo kugendererwamo n'Imana. Mwiringire, 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 biracyakunda kandi biracyashoboka. Haleluya. Reka dusenge Imana. Uwiteka mwami wanje Yesu Kristo, ndagushimiye kuko ari wowe Mana. Nongeye nanje guhumekera kuri aya magufa yumye, nongeye guhumekera kuri bino bintu bisa n'ibyumye kuri uyu mumama, kuri iyi ngwara Mana atagikira, iyi ngwara bamubwiye ko idakira. Mu izina rya Yesu Kristo ndasenze, ndahumeke kuri iyi kanseri, muvemwo, ndatumye ijambo rivemwo mu izina rya Yesu Kristo. Uyu muntu niyakire gukira, uyu muvyeyi niyakire gukira, muvyeyi niyakire ubutabazi, umukobwa niyakire kurongorwa, urugo rwiwe rwari rusa n'urwapfuye, uru rugo ndongeye gusenga nigongere kuzamwo urukundo rw'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Yamagorwa yari yamuteye, bibigeragezo bitavana ko kimwe ku kindi, mu izina rya Yesu Kristo ndasenze nongera gusengera utabazi bw'Imana bumanukire kuri uyu muntu mu izina rya Yesu. By'abapfumu bari bararoze, by'abarozi bari bararoze, ndaturiye, ndahamagaye umuriro wa Yesu Kristo, ndaturiye izi mpemu mbi, ndaturiye mu izina rya Yesu Kristo. Izi nama z'ababi ndazivuguruje, ndavuguruje inama z'ababi ku buzima bw'uyu mumama, bw'ubuzima bw'uyu musore, ku buzima bw'uyu mupapa, katika jina la Yesu Kristo. Natuye kubohoka no gukira, natuye kubohoka ku buzima bw'uyu mugore, natuye kubohoka ku buzima bw'uyu mukobwa, natuye kubohoka ku buzima bw'uyu musore mu izina rya Yesu Kristo. Kinigiye cyo gutabagwa, kinigiye cyo kuhozwa amarira mu izina ry'uwatubambiye ku musaraba igorogota. Urakoze Yesu Kristo kubatabaye, urakoze kuri kurabohora, urakoze kuri kurakura abantu muri gereza yo mu mubiri na gereza yo mu mwuka mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze kongeye kubizura, urakoze mwami, naho itangiriro ryabo ryari ritoya ariko wavuze ngo aya magufa arahaguruka ngo ab'ingabo nyinshi. Haleluya. Ndabona ubwinshi bw'umuhezagiro ku buzima bwawe, ndabona ubwinshi bw'igitangaza ku buzima bwawe, ndabona uzava mu ihanga rikomeye. Ndabona nubwo bavuze kudaheka, ariko ku kwezi uyu mwaka nturangira udahetse, uyu mwaka nturangira udasamye, uyu mwaka nturangira Imana itakweretse ikimenyetso cy'ubwiza mu izina rya Yesu Kristo. Ndakujeho imigambi yose mibi ya Satani, ariko mpamagaye ubugombe bw'Imana ku buzima bwawe. Ni mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo wa Nazareti tubisenze twizeye, amen, amen, amen.